akaulo na ija ikini kokola kanepeta isabitini yara nyapuna kitu kare nwa kokore tai koto maujo na jasi bare na kaisra depa ara satom na kanyangon olapalo atubor esa sredoti lopetil kakelesia na tulik na komaderam Father Henry Agate kedi Kristayon kesi apotu itolo sota lepina itegelekina koto maujo kana kanuda ikeni kokolak Abu Fada Agate kitupuru iborom kada ibuata kipi no alao naka wayalo abilito sikokolaka alamara koko ibarenelu lokasbane papa jaili pasine kosi kanuka ikangatak kapilak kokolak tudo poto pota kokware akituk no poti tunga lojo kota bujo tiro kanuka aina kinija dukia kelesia kondre jina cheli koropi kokolakalu kanwa roko kanopot kesi swamata turi anda ijara kesa kwa pokana kilepeno kanuka Kristo lokapoloni kosi Come of Jesus, come Holy Spirit, come Spirit, come Spirit of God, come Holy Spirit, come Spirit of God, come Holy Spirit. kwa tubitotorika kolake wayalo abwao ni telemission kosode de bobaye ataki na itubu ngonda lo aja ujo Abu Fada irimoko neni kere ai lepi kotomo inono lo atuliki Karadero kobere police na kokide na kokioga elachuna report lo akoko kana konye faragiti nyese kada kitebe enyiko kisikokola akoko ene noinoi yekukulun akinei icholongo liboyere ko ngare na kelesia kaicheda ido da mamlo na rapa kana sodit mission koko iborane akine akokore itakin tendo pachibian bunara kokware akituk anoda potlojo kotao Inax Papa Bishop anoda dukia Kelesiana Polon Regina Cheli tamali monore tamada aina kine kangatakalu apak nada ubanguna itirono kin mamene buti nesdololo tamarabone be sabiti na ronda sabiti na nada kakeni kesa meja lokasuba lasbana lo pengese jeni kesi ida lasbana lo pe roko kesi tupita samsina ikecha Ikrisandu kesi apatu ikauti poroto lwegelegela aili pakini kokola kalu monya kesela subana ne kokola kalu to mana ngaje peni jeni jokere monya ko sawalo lepinoi in a loud voice on ikiraga taxi kokola kalu papa ekota yao ni kokola kalu to mara kani ni kon loda kongo asiborole kotora dukia keresia kon Regina Cheli tauna lo ajoka ko to ina kisi kwenye kanga tane kapilan potu kama na relem kaneja sikesi kere papa boki kesi kana roko ana report kesi sama Eba si Christian ebe ekoti kokola kalu choitos noi nara ili pikech kanginda na esa seredoti mamkere eraboli anareja itoma. I would like to condemn the act that the thieves did here in Madera Parish in the highest order. The chairs at the altar were stolen. But Reverend Father Simon Peter Wancha, together with the Christians, prayed for that thief. The chairs were stolen and I think were taken to Kamuswaili. But the chairs started rotating around.
in the house where they had kept them. The wife of that one who had stolen the chairs. What is happening? What is taking place? So that was now the time information leaked to the yongo makadakit ano aile pangin na ile pati Krista yon aile pakini kokola kang nwela chasi akwa jaswam da bunera yangar oja polo na koteribo rengin e pipili e subiti bala e chum ajimi ne dauti sabiti ni uni piti sobe areja idone jeni ni tungalu lipti sobe nyakutu kesinyo ay tuku ngun kede elli peti mi on jaskes nara yotoma tome ali pasine lulone tolosi anu akokwara ni bora mameri bora ne jok e kas ngonera ile lo muto generations to come Akelesia na peti na ko Regina Cheli kwa minute nesipuda bilioni ni kenye unichunya kiare kanwange takina dukoke. Dilax Emi Alomu, TV is Oibuga Soroti.